and Duck Hunt. When you get hold of the Nintendo Entertainment System. When you master Rob the Video Robot. And meet the challenge of Gyromite. When you shoot the light-sensing Zapper. When you play the system with so many arcade hits. You're playing with power. The Nintendo Entertainment System Deluxe Set. Batteries not included. Super Mario Brothers and other games sold separately. Mario! 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 Super Mario. 1, 2, and 3. There's power in numbers. Nintendo. Now you're playing with power. Each game sold separately. The Power Glove for your Nintendo Entertainment System. Now you and the games are one. Everything else is child's play. Ultra's improved your favorite arcade game. First, we added 2 new levels, then packed it with bigger, stronger enemies, and a ton of extra foot soldiers. Next, we punched up the action with knockout new attack moves and crime-fighting scenes like the Ninja Castle. If that doesn't swell your shell, we made one more small adjustment. Introducing the new Teenage Mutant Ninja Turtles arcade game, today's biggest hit. For your NES. Free personal pan pizza coupon from Pizza Hut. What's it like to play the Nintendo Entertainment System? The Nintendo Entertainment System. Now, you're playing with power. Watch out for the guy. Right. The boy, where is he? Hey, here we go. Down to the dance floor. Mom, ever heard of mine? Star Wars, a force stronger than your parents doesn't want. Mario! Mario! Super Mario. 1, 2, and 3. There's power in numbers. Nintendo. Now you're playing with power. Each game. Bart! Go to bed! Sure thing, Dad. It's Bart versus the Space Mutants for your NES. Rumba. Only Bart Simpson can save the Earth. Okay. Ooh. Get the Simpsons game for your NES from Acclaim. The Power Glove for your NES. Now you and the games are one. The Power Glove. Everything else is child's play. Master Higgins is back in Adventure Island 2. This time, he's not alone in his quest to save his beloved. Various prehistoric friends will help Higgins defeat his fiendish foes. Adventure Island 2, the premier action-adventure game. By Hudson Soft. Crystallis, new from SNK. Croeso i'r stream. Heddiw dwi'n chwarae Worms W.M.D. Felly, yeah.
Shwmai Emrys. Ti'n iawn? Dwi'n just gwirio un peth. Hwii! Right. Dyma ni. Felly ie, Shwmai. Na, fi ddim eisiau gorffen. So, ie, mae hwn yn ymarfer Emrys. So, fi ddim yn galw ti allan ar y stream. Ond fi'n gwybod gafon ni game a really dda ar Worms Armageddon dydd... Pryd oedd e? Nos Sul? So, game on! Dydd Gwener yma. Fi'n credu mae 6 yn ni. Gobeithio i 6 yn ni. O ie, fi wir yn edrych ymlaen. So, state of play. Oil drum. Angen lladd un o'r gelynion gyda oil drum. Cael yr un olaf gyda mech. A 2 gelyn gyda airstrike. Posib iawn. Is he drio W.M.D. New from MechTech. The future of powered armor. Introducing the mech suit. Yeah, mae fel... The mech's fast land speed gives you more time to do the things you love. Like being a hero. A pair of rocket-powered boosters propel you to dizzying heights of bravery. Powerful pneumatic arms eliminate any threat. Quickly, efficiently, and ethically. Get a mech suit today and be a hero today. Legion of adoring fans guaranteed, but not included. Mech suits are available now in Worms W.M.D. Walking Mechanized Destruction. A mynd dda, mae'n dangos rai o'r nodweddion newydd mewn animeiddiad. Okay, so... Diolch am gael fi gwybod hwnna. Newid settings. Fi actually gyda'r... Ti'n galw? Focus right. Right, helpu. Right. Ydy hwnna tipyn bach yn well. Fi wedi troi e lawr tipyn bach. Gobeithio. Na i roi hwn bach yn agosach. A nôl i'r gêm. Dyle fe bod yn well nawr, rwy'n credu. Oh god. Lock well. Great. Diolch Emrys. Mae dweud wrth fi wir yn gwerthfawrogi fe achos does dim byd gwaith na kind of mynd nôl a checio ar ôl pan mae'n rhywun rhy hwyr a oedd neb yn gallu clywed. Oh right. Pwy sydd yna? Beth sydd dyn ni fan hyn? Felly mae dyn ni... Mae'r boi yna gyda 50. Credu y trick yw I neidio mewn i'r mechs. Okay. Dal yn cael PTSD ar y stream Streets of Rage efo'r sain lle fi'n gwybod. Oedd o ddim funny ddo, rhaid dweud, oedd y noswaith o'na hollol random, ond ffantastig ar yr un pryd. Oh damn. Damn! Ah! Yeah, fi'n gwybod, ond dyna ni. Rhaid dweud ddo, oedd y sesiwn yna yn sesiwn dda o ran sesiwn retro a o'n i wedi rhoi'r byd yn gywir tiwod, o'n i wedi trafod popeth a lot o topics diddorol iawn ynglyn â gemau retro a
yeah, nes I wir joio hwnna. Bydd roed ni... Wel, tiod, gawn ni good laugh dydd Gwener nawr gyda'r sesiwn. A ni'n gallu... O na. Beth ti'n meddwl te? Beth ti'n credu bydd analog yn datgelu I bawb? Beth ti'n meddwl? Ti'n credu ma' nhw... Achos, tiod, mae'r analog mini, tiod, fel yr handheld thing na di bod. Beth arall? Ooh. Scoot on over here and let me in the driver's seat. With my mean skills, I'm the best you'll ever meet. Rookie mistake. Ah, let me try a new trick from my repertoire. PC Engine yw'r sôn. Oh god. I vanish before your very eyes. Really? Surprise! I was here all along. So beth ti'n dweud? Fod gwerth sticio i'r Time for one last trick. Mr. Mae hawdd I ti dweud achos mae dy ti un. Now where did that come from? Oh na. Surprise! I was here all along. Oh dear. Hey, what was that for? Keep going, or I'll have to show you the dog. TurboGrafx 16/PC Engine. You better hit record Yeah. on your VCR. Gotta step up my game and raise the bar. Mae'r rhan fwyaf o'r gemau ar hwnna yn Mr Master Race yn fama lol. Wel, you know, ti di gwneud yr ymdrech I roi e gyd gyda'i gilydd, felly dwi ddim yn neud synwyr. Dyna yw'r ultimate thing nawr ar gyfer holl retro consoles. Ti di buddsoddi. Fi di neud e a ffordd fwyaf drud o cael y Super NTs, y Mega SGs a pob peth arall. Modio PlayStation Classic yw'r thing mwyaf convenient. So, mae Mr FPGA T yw'r equivalent o fi'n modio'r sorry, fi just eisiau canolbwyntio fan hyn. No, na I mynd nôl mewn dwi'n credu. Yeah, modio'r oh dear. Dwi'n gallu syniad? Yeah, modio'r PlayStation Classic a chwarae fe holl gemau retro trwy hynny. They say the light that raps twice as hard burns half as long. Now I depart this world. I guess they weren't wrong. That's not how you shuffle cards, you fool. Oh, damn. Oops, sorry. Right, pwy sy'n nesa? Come and be mystified. Hi. Hi. Hut. Hut. Move with the finesse of a 50-stone canary. I don't know why you're sitting there looking quite so contrary. I'm not a conjurer of cheap tricks. Mae rhywun yn neud gwaith da ar gyfer core PS1 ar gyfer y Mister, ond mae o bell o orffen a dim yn hollol cant y cant os mae'n bosib chwaith. Yeah. Dyna thing, see? PlayStation Classic, mae dych chi'r holl collection PS1. Okay, so ti'n cael PS2, ond mae PS2 bell... Tiod, mae PS1 lot haws I efelychu na PlayStation 2. Tiod, pam ti'n mynd mewn i'r pol... yeah, so... Hey there, fool! What you looking at? You better not have ruined my shoes, because then you really are gonna lose. Credu.
Looks like we got a new weapon to use. Pack your things and get ready to lose. Le ma nhw mas o ffordd. Hey, Emrys bach o newyddion. Mae y final mock-ups o Crysau T Dungeon y Dis wedi cael ei cadarnhau. So, yr unig peth sydd angen wneud nawr yw... Be fi'n neud yn wrong fyna? Fi'n siŵr o'n... O ie, lan. Yr unig peth sy'n rhaid wneud nawr yw... rhoi fel blog bach amdano fe. A... O, perffaith, perffaith. Y cuddiau yna. O, hyfryd. Ie, blog bach am y cymeriadau. A... ie, bydd nhw'n mynd ar y wefan wedyn. So... ie. Edrych ymlaen. Fi methu aros. Mae yna un Christy gyda... mae'n dweud Dungeon y Dis am yr holl cymeriadau. Fi'n credu dyna'r grŵp un fi'n hoffi hwnna'r mwyaf. So byddai bendant. Fi di mynd ar ôl, ni'n mynd i wneud nhw mor rad a sy'n bosib. Achos fi jyst eisiau gweld pobl yn gwisgo nhw a joio nhw. Felly fi'n credu bydd RRP ni yn 12 pint. Sydd yn really rad. Dyna'n mynd i fod yn digon. Mae Analog wedi cychwyn rhywbeth newydd i trio denu mwy o co-programmers weithio ar cause i nhw, felly trio cash incentive i bobl sy'n gweithio ar cause mister i ddod drosodd. Felly fydd investment chdi wella yn y dyfodol. Newyddion da, mae Crysau fyddai'n siŵr cael un yn gobeithio. Ie, nawn ni bach o thing a chi'n gallu tynnu llun o di hun yn y Christy a danfon y mewn a nawn ni roi ar y stream. Ie. O'n i'n dweud fi wedi cael wythnos off Dungeon y Dis achos mae'r rhwng y grach a'r dyfeisiwr o'n nhw just yn ormod. Fi'n credu cael bach o break a byddai'n fresh. Mae wythnos yr wythnos yn arwain fyny at Calan Gaeaf. Mae yna mod Calan Gaeaf, so o'n i'n meddwl gallwn ni gael go ar y mod yna. Right, beth sydd dyn ni fyny? Okay. Oh, actually. Nid lle mynd mewn fyna na? Ie, dda na gyd yn rhywbeth. O, wel, un wedi marw. Ie. O ie, sut ti'n dod ymlaen, Emrys? Ti di bod nôl at Dungeon y Dis yn ddiweddar? Faint mor bell wyt ti? Fi'n credu rhan fwyaf o'r cymeriadau. Oh, damn, oedd yna shot da. Oh dear. Oh. Oh, doing glass and doing. Ah, you there. Yeah. Think of a number. Any number. Ready, lassie? Si ddim gweld yr main yna. Why don't you
Yikes. Yes, sir. Yeah. Yeah. Yeah, oedd dy fi, fi di newid y set-up tipyn bach nawr, lle fi'n defnyddio hen teledu fel ail monitor. So mae'n handi achos dim rhaid i fi gallu just canolbwyntio ar chwarae ar un gêm a just edrych i'r dde gyda'r chat. So, yeah, pethau symud mlaen, chywel. Ond yeah. Oops. Now I hold something completely different. Surprise! I was high. Mae wedi marw. Oh. Lle fi di lladd un o cymeriadau fi ddo. Dwi? Na. Yeah. Not getting any younger here. Oh. Uh-oh. Oh, na. Pwy a yw'r beth oedd hwnna? How dare you? Come and be mystified. Front flip. Nah. Not quite. Oh, mae dy fi. Now you see me. Now you don't. Just take a card. If this doesn't go to plan, I am in short. It's all part of the act. Ah. Android. Oh god. Hwna ddim yn peth da bod doi cymeryd fi right drws nesaf I gilydd. Great. Now I've lost my one. Camgymeriad fawr hwnna. Ach. Another one. Take a card. Any card. Now that's just uncalled for. You got a problem with me, laddie? I need to hurry this routine. Rhaid beth sy'n dy fi... O, dyna'r thing fi'n anghofio wneud. Craftio. Silly belly. Airstrikes. Watch this, laddie. Ooh. What's my airstrike? Your tricks are impressive. Oh dear. Hwnna ddim yn mynd I gwisgaru mas digon ydy e. Rhaid bod hwnna wedi lladd e. Rhaid. Stop laughing, you. Yeah.
So just Rowan, Boat a Android. 2 yn erbyn 2. Yes, I sir. orffen. Fi'n mynd i gallu crafftio nawr. Ys dim byd na. Na. Ond yn iawn, mae 'da fi dynamite ar gyfer Android. Dyle hwnna bod yn ddigon. A ar gyfer Rowan Boat. I saw how you did it. Can't weld. Come and be mystified. Hut. 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 Out of nothing. Hut. Hut. O dia. Ni ddim digon cyflym yn dianc o'r lleoliad. Ond 2 yn erbyn 1, dylen ni dal bod yn oce. Dweud y gwir. Dwi'n gallu... Na. O, camgymeriad gwael gan Android fan'na. Faint sydd ar ôl dy fe? 42. Oce, dwi'n credu nawr. Ma... 45 yw'r... yw faint o niwed mae'r main yn neud. Yeah. Perfect. How did I do it? A magician never reveals his Kitchen matrix fan'na. Right, rumble in the jungle. Oh. Fall in, maggots. Okay, mae bach fwy o amser I ddechrau gyda'r un yma. More ammunition. So, mae'n gwerth defnyddio'r Wrath Ninja. This smells like napalm. Pwy arall? Os neb arall lawr fan hyn. You get spear Felly, soon. yn y dŵr Get out of my face, private. No. o'r cychwyn. Sneb arall fyna. O, mae yna un ddyn ben ei hun. Un ddyn ar ben ei hun. Sut fi'n mynd I wneud hwn? So I'm mynd I bod yn hawdd. Rhaid mynd am y iechyd yna gynta. You just signed your own death warrant, private. A wedyn symud. Ai. O, tank. Ie, gwell I fi defnyddio hwnna.
Was that mosquito? Ah, na. Fear to spear. You make me want to vomit. Right, ydw i'n gallu skipio tro? Na, fi ddim gyda hwnna. So, bydd rhaid i fi mynd trwy fan hyn. Protected by sun. We top food chain. Mae bound o'n mynd ar ôl y tank. Pam? Pam skipio'r tro? O, hwnna'n hollol silly. Darkness can't hide you. Right. Out of my way, ladies. Small fry. Fire starter. O, gallwn ni trio pethau gwahanol. What are you doing here? Get back to your own quarters. Falle strike. You make me want to vomit. I want to see you maggots be resourceful on the battlefield. Dwi yn fan mawr o'r airstrike. So wneud y mwyaf o'r tro, na i mynd lan gyda'r bungee. A wedyn na i saethu'r bazooka lawr I saethu fe off fi'n credu. Pump 'em full of lead, boys. Yeah. A bit of freezing water never hurt anyone. Sunrise. Oof. Can ni weld? Ray sun, you boom. Which of you maggots wants a fight? Oh, Joey. You will salute me, soldier. O, edrych beth mae fe di wneud. Os dwi'n lleoli fe right fan'na ddo, dau jump, wneud. Come on. Na. Fe quite... Protect me. Protect me. Pain. Time begins. Salute me, soldier. Hold on, maggots. Oof. No pain. Na. Sun withers. O, os mae fe'n bwrw fi off yr ochr nawr. Pam. Gosh. Oh, shotgun fine. Who are you eyeballing, punk? Worship. Diddorol.
Byddai'n rhoi hi'n right ar y diwedd. Understand? Small fry. You'll get spear soon. For freedom! Was that mosquito? Now. Sun with us. So trwy lleoli fy hun right drws nesaf i'w ffrind, dwi ddim yn credu mae diddordeb 'da fe trio lladd fi. Wel, fi'n dweud hynny. Pwy yw diddorol fan'na? Mae'n mynd ar ôl bogi. You disgrace my beloved Marine Corps. It's our duty. Right. G'day, boys. My rifle. O, a dwi'n gallu just mynd yn y gap yna. Na. Protected by sun. You might want to take a step back. You hurt me. Dyna ni. Fear the spear. Fire. Boom, boom, bang, bang. Had sun in eyes. Mae'r tactic yna'n hollol odd. Fall in, maggots. Trees Right, can't mae hide you. un o'r sialensau oedd I ladd leaf olaf. Felly, fi'n mynd I trio wneud yr un fath o beth. Protect me. No pain. Fire starter. Da. Mae hwnna'n mynd I brifo. I'm your worst nightmare, soldier. You will salute the soldier. Mae'n amser. Right. So fi'n gallu mynd rhywle fwy ddiogel. O na, sa'n bother on gyda hwnna. Just neud hwn. So mae'n hwyl. Cael donkey. Fi'n caru'r symudiad yna. Neu'r just hyfryd. O, edrych ar hwnna. Donkey. Yr asyn. With the spirits, I go. Asyn. Sun, rise. Right. Airstrike I gorffen te. Concrete Donkey ban. Wel, gawn ni weld beth sy'n digwydd I Gwener. Mae fe'n OP I defnyddio'r Concrete Donkey, ond mae hwn yn fel mission, felly mae bach yn wahanol. Praise sun. Woo-hoo. Uh-oh. Ooh. Actually, oedd ni'n gallu... I'm your worst nightmare, soldier. Right, fi'n mynd I ymarfer nawr
trwy It's hard, Judy. fi jyst yn mynd i gallwn ni o na, na i jyst neud ein gyflym. Go on. Right, fi eisiau big leaf i marw olaf. That's dim lot o wahaniaeth. Maen nhw dau yn mynd i marw. O, na! O'n i'n recoci fyna. Need more meat. My god, sut nes i wneud hwnna? Ofnadwy. O wel, o leia fi'n gallu lladd big leaf olaf a cael y tic fel bonus yna. Okay. Os mae'n bwrw fi yna. O na. O dear. O'n i lot rhy cocky fyna. Just beginning. It's hard, Judy. Right, fi'n mynd i cysgodi fy hun tipyn bach. Ti'n fewn fan hyn. Rise and shine, ladies. Oh my god, mae hwn yn ofnadwy. Fi'n methu credu hwn. Mae gyd yn mynd yn wrong. Time begins. Uh-oh. You feel ground rule. Oh dear. Sut nes i wneud hwnna? Sut? Make mom and pop Okay. Oops. Right. Fe dyna'r boi, o ie. You hurt me. Dyna ni. Trees give me Byddwn ni wedi gallu ennill yn lot gyflymach, ond fi eisiau trio curo big leaf olaf. Uh-oh. Is this a joke to you, Private? 56. You will salute me, soldier. Be sydd dy fi ar ôl? Homing missile. My jungle. Peth mwyaf ddiogel i ddefnyddio. Rise and shine, ladies. A wedyn ffordd na. Let's see you fire that rifle, Private. Boom. So fe'n mynd i goroesi hynny. No way. The war is won, folks. Yay! O, nes i ddim gweld beth oedd e wedi ennill gyda. Right. Defeat enemy. Ah, okay. Right. Challenge nawr. So, gawn ni weld, mae 15 munud ar ôl. Gawn ni weld os fi'n gallu neud y sialensau yma. Mae fe gyd yn paratoi ar gyfer nos Wener. Oh god. Jetpack. O ie, oedd y thing yn jetpack oedd e. Come on, maggots. Look to your enemy for a chance to succeed. Oh sugar. Right, restart. The art of fighting with fighting. Sorry. You will salute me, soldier. Good night, boys. There is no smoke without fire.
You reap what you sow. Go on, maggots. Ooh! Oh, come on. Right, mae 'da fi lot o jetpacks, so just paid. A trick yw I beidio brysio. Fel na. Trydydd tro. Trydydd tro! Backflip! Oh god. Right, so fi angen symud flaming o gwmpas gymaint a sy'n bosib. Yeah, Women's 3, rhaid I fi bod yn onest, fi'n hoff iawn o'r gemau 2D. Mae'r rai 3D I fi ddim quite mor dda. Fi wedi trio nhw, ond o'n I ddim yn hoffi nhw I fod yn dweud. Oh. Right. Nawr beth fi'n mynd I wneud. Oh damn, mae hwnna'n broblem achos... The art of fighting with fighting. Rydw i'n gallu llosgi? Na. Sef fi o'n neud hwn? Rhaid trio to. It's our duty. Yeah, fi. Yeah, mae rhywbeth am y gêm yma sy'n mor special. A fi ddim really yn credu a lot o bwynt. Mae yna un newydd Spawn yn dod allan hefyd. Credu as fi'n... oh, go on, cer... Oh, damn. Lle fi fod wneud da? Oh, dan anlogus. Oops. Right, mewn fanna. Ydw i'n gallu mynd mewn i'r adeilad yna falle? Edrych os oes mynediad i'r adeilad. Ffordd mewn na. Fanna? No. Beth yw'n wneud? Rhaid bod yn rhywbeth I wneud. Rydw i'n gadle cael tro. Dwi'n aros fan hyn. Dwi wedi chwarae Armageddon World Party lawr amser. Mae gen I Reloaded a W.M.D ar y PS4. Mi gwell yr hen gemau. Rhywbeth mwy syml a arbennig am nhw. Oh yeah, bendant. Mae Armageddon ar PS1 dath allan. Dyna oedd hoff game Armageddon gan bell ffordd. O'n i'n caru'r game yna. Wnaethon ni chwarae fe diwrnod o blaen. Oedd Emrys yn rhan o hwnna. Owain a James. Yeah, just a thing yw, o ran streamo, mae'r Worms W.M.D lot fwy hawdd I setio fe... Wel, fi'n dweud hynny, ond ni ddim actually di chwarae fe trwy Steam eto. Ond, yeah, syniad yw, byddwn ni'n neud stream arall o'r game yma. Multiplayer. 5 neu 6 ni. Di... Gwener. So fi'n edrych ymlaen. So fi'n cael bach o practice mewn. Yn yr awr retro yma. Mwyn gallu chwarae'n dda gobeithio. Right. Mae fe fi'n neud rhywbeth yn wrong fan hyn. Right. Bod yn tactegol.
So, os dwi'n... Right, but hwnna... Oh! Oh. Oh. You will salute me, soldier. Trio eto. Look to your enemy for a chance to succeed. A frog in a well talks to itself. Beth na fe'n mynd i neud nawr? As you need to go on. Fi ddim yn cofio nawr. Dwi wedi chwarae... math o game Deathmatch roedd y peth gorau o'r hen gemau. Oes W.M.D gan Deathmatch. Ie, dwi'n credu. Lle bod pob game yn dod mwy anodd. Fi'n siŵr bod na. Fi ddim cant y cant, ddo. Fi jyst wedi bod yn mynd trwy'r missions ar hyn o bryd. Fi'n gallu gwthio fe mewn i'r thing yna. Uh-oh. Right. Fi'n mynd i mynd mas o hwn. A trio'r un arall a dod nôl i fe. Na i edrych mewn i hwnna, fi'n credu, dydy? Dwi ddim yn siŵr yw'r ateb, honest. Fi'n cofio Worms Armageddon gyda Deathmatch. Okay, dim ond un... fi'n gweld. Strike first, oh, no. strike hard. Huh? Yeah. Yeah.
Strike first, strike hard. Fi ddim yn siŵr sut i wneud hwn. Democracy like some heavy hardware. Credu mae hwnna'n gywir. That's hardly market leading. Fi'n cadw digon beth draw Stand fe. up, Marine. You have a monopoly on sucking. Right. Mynd y ffordd It's a buyer's hir o market. gwmpas. You make me want to vomit. Oes dim yn opsiwn arall. That's hardly market leading. Si boddi. Cash in. Fi'n bron yna. Bron iawn. Felly... Get out of my way, ladies. You have a monopoly on sucking. Real cash money, honey. Stand up, Marine. So mae... Oedd y gêm yma yn 4.99 ar y Steam sale. That's hardly market leading. It's a buyer's market. You make me want to vomit. You have a monopoly on sucking. A dyna ni. Sam di marw. A low market price. Today, you're no longer a maggot. Right. A dyna ni am yr awr retro heddiw. Dyn ni nôl fory am un. Felly, ie.
gweld chi gyd fori am un gobeithio a gyfer mwy o Worms W.M.D. A falle dydd Iau wedyn, sorry, fory yw dydd Iau. Dydd Gwener byddwn ni'n cael y noson cymunedol Worms W.M.D. OK? Felly, ie, pob hwyl, gweld chi fori a ie, diolch am wylio. Diolch Dudzy a Emrys am sgwrsio. Yes, os ti'n llwyddo i gael W.M.D ar Steam, Dudzy, croeso i chi ymuno gyda ni a chwarae ar y stream. Ond ie, fi'n credu bydd na grŵp llawn gyda ni gobeithio nos Wener. A wnawn ni cael yr un fath o hwyl a gafon ni gyda Worms Armageddon. Felly, diolch am wylio a gweld chi cyn bo hir.